Chujeng Bajir da Karbi Anglong Alongle Bangaphan Piun Ekali kilometer si Meghalaya Asorke Nangcherai Tangno. Langhin along Puthot Daini Kahon Tepen Banghini Abangpu Bangpiaphan Apranar Mude. Bokazan LAC Japra Langso along BJP claim bangamai kapado. Apransi Karbi Anglong Life Midday News kelang arat doan phansta me nili hin pen kardom nang pachir iklo kardom nili birta than bang phisami bhamili teron pinon arju ik tha birta angton pen. West Karbi Anglong la pen Meghalaya state along longle alam ki kedola ke non het non ding alam kalilo. Bonta hin asor karatum angpong kithir thip longle ahoy alama phutha kaching ki chethan kaveda da jok ahoy along arniwang ta hin angbong charwonang sailo aho Karbi Anglong ratcharia songatum ki methang longle philang kacherai kom japhan kachingkri nansi dokhang jangpoma Meghalaya pen West Karbi Anglong alongli nangkepet alama bangki non het non ding pen alam ki galilo bonta non pu anta Karbi Anglong ratchari asong atumahin penabangke mathadun kranga chok arniwang si Meghalaya state penabangke longle nangkepet dode sang sesi nangklem bondo bonta Karbi Anglong ratchari asong atumabangke kachingkri nansi dobomlang Lason si kedamtang preni phai isiarni Karbi Anglong pen towar kasilam pon bomahut langkeroy along dolong kasilam japhan damlo bonta Meghalaya pen SDO jokjak bangsuri kithom sose amunit nang topaksi ladaki Meghalaya along lilasi dolong kimlong lepsi khamkhedunno bangso aputhat birta longthun si hamren pen border DSP paledunno bonta Ladakh anki Meghalaya along lepu kejong khep ajok sai jok jepen DSP sitami chewang nang koklo Ôi, ô tay dùng bằng không? Không phải gì đâu. Whatever it may be. Yeah. How you stop? Okay, that's nothing. That's not a problem. Okay. I think our additional estimate will come. Yeah. 30 minutes. That's okay, right? Yeah. Okay, then. Don't become the. Aho Karbi Anglong Autonomous Council Kacharia tumpen sitami Chujeng Bajiranta Karbi Anglong alongli Bangaphan pipe pusi ningje ponlo bonta Chujeng galisi a kilometer si Meghalaya pen Karbi Anglong alongli nangcherai bomlo bangso ang theke langlong chor along amat si Meghalaya ahin pen police check get nang bitan bonta bangso aget nonpu anta Karbi Anglong sarkar ahin pen kachepaterek toiji aphan thang asaita dengpon thek thelang Interstate lapen Inter-district ahoy along kithir thep amonsam awepin langbonta ahoy along Samson Singh intipen khorsing teron akumlin kaparja ponje phanabangke Karbi Anglong Autonomous Council along kedamtang chitingi phai gracer cap ani song do an kachingwai hut cheparai pon tanglo la sitim Karbi Anglong kacharia tum alampen longle kipipe chot kalisi asai pen longle kipipe de japhan mathada dapi madu akumlin setame kaparja ponabangsi kemeji kali pulote Saduba along ahoy adon rikike mason pangtanglong det pulote methang aphansi kasiksak nangdukok tathekji langhem phipen birsing teso Karbi Anglong live Corona hour pen chedong charkana hutsi langhin rohimapur along puthot daini kahon thepen banghini abangphu bangphiatumaphan apran karmut along kacherapdun bangsirke patumaphan neb ingnang pontanglo Monsam kedobom Karbi Anglong aru puthot suluk sodak atemon nangkedothu Lake langhin along daini kahon thepen banghini abangphu bangphiatumaphan rong aratetum apran armudetlo daini kahon thepen apran karmut alam lake non het pen kalilo kedamtang arni penta nangdo bomno Lapuson daini mate selangno karkli do awe angthek long pameka kelang bonta laso ajoini pen apran kedam nangatum dopiklo Ladakh Karbi Anglong det kali Assam along reprek jam adimta lapuson alam nangdo bomlo
La sila puson ate mon lang no ilitum angbong pen komentu loke prayun po. Kache honte thap, kache honte pru, lapen kache montor, kache lang selep asay lang no ilitum angbong pen papray un eloma. No nakaya hud munit atum longli sining ledam et aphita ladak bangke lapu amatsi dobombo ma. Pini arnianta lapuson kamatha kapang ching mate kachikirla dun thekthedat ajok kedam tai chitini phai thongkep arni ajo porphai kre isimalom dokmoka police station kaparlo langhin rohimapur arong along ramawati halwapu abangthi pen bijoygor pu inut abangpu aphan daini pu akor pisi rong arathu pakke thengke chok pen apran ar mudetsi mekai choklo. Laso alam ki apthak dokmoka police atumta men birta kelong dun dedet ajok puthot arnisi birta kelong pen adimaklong an pale damno lapen laso alam ki elong kacherap dun kahon the pen bang inkora truck rong asora tumaphan police station along one dead si karjupater togasai deng padoponlo sitame laso angbong pen bang sirke patuma phana bangki nep ingnang ponlo lapen bang truck aphan kenep $90 pusi police pachini. ঘটনাটো একচুৱেলি কালি হৈছে কিন্তু আমি আজিহে গম পালোঁ ৰেশমিপুৰ বুলি যিখন ভিলেজ আছে তাত মধ্যবৰ্তীয় এগৰাকী তিৰোতা আৰু এজন য়ং ফেলো এছাল্ট কৰিলে উইচ বুলি সন্দেহ কৰি তাৰপিছত তেওঁলোক জ্বলাই দিলে তো যিখিনি ইনভলভ মানুহ আছিলে তো ইনভলভ মানুহৰ আমি এতিয়ালৈকে 9জনক ধৰিছোঁ গোটেই কথাখিনি স্বীকাৰ কৰিছে ৱেপন চুপনবোৰ পোৱা গৈছে যিকেইটা মাৰিছিলে আৰু 7-8জন বাকী আছে সেইখিনি আমি ধৰিম। স্যার ডাইনি সন্দেহখন মাৰিছে আৰু স্যাৰ যোন দুজন মৰিছে তেখেতৰ নামটো কি আছিলে স্যাৰ মৃতৰ নামটো আপুনি পাই যাব লৈ ল'ব যিখিনি নাম কৈছে 9জন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে স্যাৰ 9জন গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকে যিকেইটা ৱেপন দি মাৰিছিলে লাঠি বা তেনেকুৱা দা এখন কাটিছিলে সেই গোটেইখিনি আমি পাইছোঁ। Langhin pensar pangri intikathar Karbi Anglong live. Non malum so aparapan dihinamu intonpon eksena. Humri dam ikha. Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers akuladalong nanglitum anam ki jongpen blanket mate kachiomapi kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akuladalong kedam japhan apor duredat pusitami matha ikri bangso akuladalong pen kethon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adum. Dihina Mopi, Puthot Birtar Jupontu Iglona. Haroghat LA Kaparlo, Dogmoka Long Kamteron Auditorium Holalong, BJP Klembang Amai, Kang Niahut, Assam along, Long Paro Isira, Inkora Truck, MLA Anghoya Longta, BJP Atumsi, Long Edjipusi, Aluhi Atum, Ningje. Haroghat Legislative Assembly Apartment, Kedamtan Preni Pai Isiani, Dogmoka Longkam, Teron Auditorium Holalong, BJP Klembang Amai, Pangnipon. Bangso Amayalong, Aluhi Aman Ben, Karbi Anglong, BJP Dun Maipu, Bhaskar Hendik, MLA Joyramingling, Matum Raju Deso, Kachi Rongpipi, Khonsing Rongpi, MAC Dorsing Ronghang, State Councillor Bharat Kumar Timung Ben Danglok Ongdung BJP Atoyani Atum, Chetongdun. Mayalong constituency
কনষ্টিটুৱেঞ্চি আৰু বিজেপি আছাই কেক্লেম কাচেপাদুপন ভিডিচি চেয়াৰমেন BLCC জুৱা মৰ্চা মহিলা মৰ্চা পেণ্ডাংলক বোৰ্ড কমিটি ক্লেমবাং ফুবাং ভিয়াটুমা ফান আন কাৰ্য পাদুপনচি পিনি গান্ধী আমহাং কেথেক আৰ্নি কাপাং থেৰাছাই কেডেং পেন কাটালন পঞ্জিয়া ফান চেথানচিমুন পন Itu all Assam 100 days program. First phase 126 days. Pinat Jodhpur. First phase lagi. Pinat Gandhi Jayati. Ini apa ke? Assam lo 126 MLA constituency do. Constituency mana lo ka? Akan mana MLA area wise meeting dulu. Berarti ni asal meeting kan kalau non next kaya ikan angin itu. Kaya aja apa angring do? 100 more than 100% angring do. Ate parti ka pure akap penseng ko kita parti ke diton no main na se kangyang mati. Ora dite bade bisa bade. BJP se bato. Kachitong aluhi tum ke jai ke non kewangji MLA kilika hut Haraghat Legislative Assembly along ongdung abut pen kachepahai ponjia phan non pen kedoan asai claim ponang pola pen non iphong sitame পুথত বিজেপি আসংসি আসাম আলংতা ৰাজচাৰী আজকং চেলং থুজি পুছি লাম থেজাই পন সভা মানে হৈছে কি আমাৰ অসম ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি অকল হাওৰাঘাট বিধানসভাই নহয় অসমৰ যিমানটা বিধানসভা আছে সকলোতে আজি মানে আমাৰ এই সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই সভা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ এটাই কাৰণ যিহেতু আমাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু এই নিৰ্বাচন যিহেতু সমাগত আমাৰ বিভিন্ন মণ্ডলৰ পৰা বুথৰ পৰ্যকৰ্তালৈকে যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ সঠিক কাৰ্য আৰু মানে কাৰ্যটো আমি পৰীক্ষণ কৰিবৰ বাবে আমি আজি এই প্ৰয়াস কৰিলোঁ আৰু প্ৰয়াসত আমি যথেষ্ট আমি শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছোঁ কাৰণ বিভিন্ন দলৰ মানুহ আহি আমাৰ বিভিন্ন মণ্ডলত যোগদান কৰিছে যাৰ কাৰণে আমি আশাবাদী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কাৰ্বি আংলং জিলাই অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি 3টা বিধানসভাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দখল কৰিম Dongmu kakpen Samsung Inti Karbi Anglong Live non malom MLA kilik nangkite bogbom majok ratchari asong atum dode sang sepen methang asong kachpahai jiaphan siding pon bomlo Lasonsi Japra Langso Nihang Dhonsori Cultural Hall along Iskarbi Anglong Lakhakre Troxy Bokazan LAC BJP Klembangamai Kapadopon Kedamtang Preniphai EC Arni Lakha Incorruptly Sarupathar Constituency Kaparlo Japra Langso Nihang Dhonsori Cultural Hall along Adapor Phai Kepen Iskarbi Anglong District Lakhakre Troxy ST Bokazan LAC BJP Klembangamai Padopon Mai Chengpon pe aprang lama ingthur ponsi Roland Killing Kachari pon amailong MLA Dr. Numol Momen Alhi Sarpo Aman pen Chetongdun Manpeng Alhi MSc Pavitra Rongpi MSc Richard Tok Bipen Danglok Penangan Kithekiding atun Chetongdun BJP Klembang Amayalong Bokazan LAC Angkang along Kedo Trok a constituency BJP Aroarim Asongja Poatunta Chetongdunsi BJP Atumja Kongka Cheperangpon Thekjia Puthak Arsik Jikpen Kachingwai Padopon Lason si Nankili G MLA Kili Kahut Arjangwet Pen Kachepahai Ponjia Phanta Kachethan Chimun Padopon Labangso Amai Kapadopon Ahut Congress Asongja Pen BJP Kidun Mira Kasang Teranki Kejapon Don Trok Sikep Aradatun BJP Asong along Chepa Ok ang thek chepaklang don Mayalong MLA Dr. Numol Mumin lam ke jaipon atenge non hejong Rajya Sabha along kedengpon from ek that is essential commodities ek klabangso abangki chutikia tumaphan ali dupikji pusi MLA Dr. Mumin pen ningjepon খেতিয়কসকলৰ নিজে যেনেকৈ বেপাৰ কৰিব পাৰে আৰু খেতিয়কসকলৰ মিনিমাম যিবিলাক প্ৰাইচ এইটো যাতে তেখেতসকলে পায় এইটো বিলখনৰ কাৰণে এটা ইমান সুবিধা হৈছে আজি ফাৰ্মাৰ্ছসকলে ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বেচিব পাৰিব আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্ট যিবিলাক আমি Langchi Thingpen Subhas Terang Karbi Anglong Live
tangte pini midday news ke lapan sekang ton ego domi thakne arni kime